پاکیجا دادوەریە یاکو دێڕادەستی پەرلەمانی تورکیا بەهێتاکردن بۆ ساڕاستکردنا هەنی یاسان دەرحەقی گرتیên سیاسی و زیندانیên سیاسی çi peywendî bi proseya aştiyê ve heye? Van pirsa û zêdetir dê ji Diktor Ofuk Oras akademîsyen û parlamenterê berê Türkiya ji İstanbulê bipirsim. Diktor Ofuk tu bi xêratiye Kurdistan 24. Ev pakêca dadweriya ku dibêjin pêşî cejnê dêradestî Perlemanê Türkiya bihêtekirin bo serrastkirina hindek yasayên derheqê zindaniyên naxweş û girtiyên siyasî. Çi eleqa wê bi proseya aştiyê heye? Evet, bu paket aslında ev paket girêdayê girtiyan e taybet girtiyên bi temen û nexweş ji ber vê sibê serdana Dem Partî bo Baxçelî sibê ji girîng e li ser vê proseyê dê nexşereyê gotûbêjkirin hemû alî vê çavarê dikin. Tamam, lê me got çi eleqa wê bi proseya aştiyê heye? Peyvendiya xwe bi proseyê re heye piştî hilweşandina PKK prose dê çawa birêve biçe payîzê Kongreya Dem Partî heye ji wê demê xwe nû ver rêk bixe pişt re jî di roja vê de guhertina destûrê heye dê CHP jî beşdar bibe komara demokratîk û destûra demokratîk raya giştî çavarê dike gav bê avêtin beriya ku meha cotmehê meha deh parlamento vebe niha dixwazin hin gav bên avêtin. Başa. Mesela proseya çekdanana PKK radestkirina çekan Erdoğan dibêjîtin ev proseya bi hemahengî digel mîtê dihêta birêve birin. Zelale kengî dê PKK çekê xwe danît. Zelale kengî dewlet dê pêngava pavêjît. Yani beklenti bu bir tê çavarekin de heyama dû mehan da yani dawiya tîrmehê destpêka tebaxê ev prose tamam bibe di navbera dewlet û PKK de danûsandin heye lê em naverok nizanin di siyaseta demokratîk dibe gavên kirdarî bên avêtin hatê xwestin zemîna vê çê bibe her wiha hikûmeta Vendiya Sûriye jî û rojava yekbûna wan jî beşekî vê proseyê. Hêja Ofuk dibêjin bêyî guhertin yan jî xweşkirina zemîneyê yasayî û destûrî serkeftina vê proseyê nemumkin e. Ji vî rûyî de dewlet hazir e çi bike? PKK fesih kararı biryara xwe hilweşandina PKK ji xwe wê derê de wekî pêş bê merc bû di çarçoveya perspektîva Abdullah Öcalan de hat kirin di proseya xwe hilweşandina PKK de dewlet zêde gav nabet lê dibe hem aheng be lê niha planekî bî di holê de nîne berdewam dibe. Planekê din heye belê hêja Ofuk. Plana guhertina destûrê Tirkiye Erdoğan çend cara behs dicê dike. Nabe Tirkiye bi destûrê kûdetayê bimeşe, nabe Tirkiye destûrekê de kar bike ku destûrekê diktatûrê destûrekê darbeyê ye. Ew destûr dê bi çi rengî were hemwarkirin guhertin? Gelek alî dibêjin tenê Erdoğan devê destûrê bi xatira mayîndebûna xwe biguhere. Hûn çi çaverê ne? Bu meseleyi kişilere ev pirs divê meriv girêdayê şexsan neke li rojhilata navîn qert ji nû vetên belavkirin Esad hat hilweşandin Îran paş vekişiya tenê girêdayê Erdoğan nerast e destûr parça parça tê guhertin bi vebûna parlamentoyê re bi beşdariya opozîsyon re dê destûr carekê dî were guhertin şêst û çar xal hene divê werin guhertin eger heye divê demê de were rojevê ev di bercewendiya kîja aliyê de ye gelek dê meriv nikare bi wê çarçeveyê lê binêre
وره لی از دبیجم دبرجواندی همو آلیانده. تمام چاوا دبرجواندی همو آلیاندا مثلا چار خالین دستپکین دستورا ترکیه بحثا یک نتو یک زمان یک آلا لترکیه تهتکرن خالا دستپکی جی بحثا مایندبون آوان هر سه خالان و هلا صورة اف هر سه خالا بهنا گوهرتن آیا اف ده بهنا گوهرتن؟ İlk 4 maddenin değişeceğini از چاوره ناکم چار خالن دستپکی بین گوهرتن لی دولت باخچالی جی دبیجه جارکتن نرم کرنا ولا هم ولاتی بونا ترک هم ولاتی بونا ترکیه وره گوهرتن هر وها زمان فرمی زمان خواندن دبک و دوانا دا هن تشت وره چاوره کن لسر وان ده کار وره کرن پیشنیارن اپوزیسیون جی ده هبن دوی چارچوه ده کاره کی لی از چاوره ناکم ده خالن دستپکی ده گوهرتن هبن باشه هجا افق اگه خالن دستپکین دستورا بنگهینا ترکیه نهینا گوهرتن هیچ واتاک بو گوهرتنا دستور دمینه کودان پیدانه به وجود نتوی کدن زمانه کدن لترکیه ناکه birinci madde Türkiye خالا یکی دبیجه دولت جمهوریت کوماره لسر و داخوازه گوهرتن نکد لسر زمان دایی که هیا اوج خالا 66 از دبیجم 66 تا ده گوهرتنه کی وره روژه و لوی داره و او تنگزاریه و داره وره در باز کرن کرد و ترک دوی پارادیگمای نو دا دخوازن سبراج خود به هفر آوا بکن بره هبونا کردان هاتبو رد کرن وک اندامه که دامزراندن هاتبو روژه بخچالی جی و قبول دکه و دم پارتی جی اره دکه از بجم دوی دا گوهرتن هبه هجا افق لترکیه نتنه جی پککی و آلی گرین پککی جی همو کردان را دبیجن ترور پشتی دست بکر ناوی پروسه پنگاوین یاسای اف ناول سر کردین باکوی کردستانی ترکیه ده به تراکرن بوچی حتی نوکه دست حالات رولک بوی آرمانجی نگیرایه بوچی همو کرد بیک چاوی بهنه تماشا کرن Tabii dilin değişmesi راست lazım. دوی زمان وره گوهرتن جبو ویج پیوستی بدم هیا جبو لهرما کردستان جی دمه کی او هبو تنگزاری هبو لهم دزانن پیوندی باش بون به سوریه را جی باش بونه پیوندیان ده ارکن روبرین هرمی زیده ببن اگر هیا کو پارزگار و قایماقام به هل بجارتن ورن هل بجارتن جبو ود بی یاسایا شارداریان وره گوهرتن سیستم قیوم رابه و همو سیستم لب چارچوه یاسای ناف دولتی ده ورن روژه داخوازن سرکن ها ابن هجا افق هر تشتا گود جهه هیوی امیده و کرجی بندواری جبه جکر ناوان همو خالانه لیشکو گمان لورته هنه نقشاره که دولت آشکرانی نه در حق و پروسه چما؟ Zannetmiyorum bir plan از دبیجم پلانکی هیا سالا که لسر کار هیا نرنمیجه اوه ama işte لی özellikle milliyetçi تایبت muhalefet اپوزیسیونه کی نتو پرست هیا لی دوی اواج زده بزار نکن گاف به گاف دمشه و پاییز جی ده آراسته کی دیار ببه bütün bunları hayatın جبر از بجم حمود ناوا جانه ده دیجی بگیرن دکتور افق مثلا راگرتنا همو کریارن لجیر ناو پککی کریارن چکدارین لجیر ناو پککی داخوازا ریبری زندان کریه پککی عبدالله اوجلان و پککی جی پابندی خوب و قرار راگهاندیه و چاخه چما هرشه و اپراسیون ارتشا ترکیه لسر پککی بردوامن مادام پنگاوه که وحال پیشه مادام چکدانان لپیشه مادام خوحل وشاندن لپیشه بردوامی اپراسیونان تی چه معناه؟
Yani hükümet, daha doğrusu iktidar hem mücadele, müzakere... Desthilat dibêje hem danûsandin û hem jî pevçûn berdewam e. Yani dê têkoşîna xwe berdewam bikin. Niha ji xwe guhertina PKK tê wate ku dê parlamento derkeve pêş, siyaseta demokratîk derkeve pêş, lê mixabin gavekî pêş te gavekî paş te tê avêtin, lê ez dibêjim de ev serxetê de berdewam bin. Ev çûn û hatin ez bawer nakim zêde dirêj bike. Hûn bawerin ji vî tiştê me dîtî û me behs kirî ku proseya aştiyê ev care bi rûyekê yasayî û destûrî û serkeftiyane lê Tirkiye ser bikeve, du alî hem PKK çekê xwe dane xwe helweşîne temam, hem jî Tirkiye pêngavên yasayî û destûrî pavêje bigihne aştiyeke mayîn de. Tabii iştenlikle Belê, ez ji dil bawer dikim ji ber ku Öcalan nexşereyekî pir zelal danîne rêyek nîşan kiriye. Her wiha Devlet Bahçeli li pişt vê proseyê Dem Partî bi eşkere dixwaze ji ber vê ez bêjim lê aştî û demokrasî tenê bi bawerî nabe. Xetekî têkoşînê ye kar e. Divê daxwazên civakî bên zêdekirin lê ez dibêjim ji vê qonaxê şûndatir vegernîne. Gelek spas Dr. Ufuk Oras, akademisyen û parlamenterê berê Tirkiye. Ben teşekkür ederim.